Amesafo Foundation on Ahwenepa FM media partners no ebi Ranti TV and afi KOFI TV enyina ikambom na afi Sunday 20th of September 2026 12 p.m. Salvation School Park Dampon na etumi akambom ebaso pa toja o honti anti mu amoton ade Dampon ne mpotem nyana no dam ebefe pa anti ekwa akodi agro anti bi di agro anti Ahwenepa FM ye kaze be ya bashi akosu abatampa beba now a presentation ediama the winner of a year the nti ewie Dampon zone na ebeko other zones na hozo etimi akoye be say bia nka bedu the Christmas kwa nanka finals no ya pe dako damienu bi na no adwaso ha na ade etimi ay kama nti gwajo sa na ti nti ko Dampon se ade esu nkomo obi atum edem Ahwenepa ne dem ti Dampon fo nyina chairman opai ye ba ye be mam World Cup finals ye san so abramo ye gala ni nyina ne djumadi ye didi abo na homecoming no anu so ay krabehwe anti Dampon homecoming no hompopoye no ebi ne gala ye bo ho no ama ade no ye siesie ho na ade na kama nti Dampon man no se efi dwa so ba be bo ama homecoming na baso na so te Dampon na so mo ama ne nkoso a na we mambofo wara ompe Dampon ku ni nti mu siesie mo na homecoming no kwajo mo so o mu fa anyinam nenye kama munzeze mu because Ahwenepa ebu ama na e kama kurumba no munsom na jubilee no ejina yi a me makwese se wi mi nkobi kwajo so nkobi but mumba e wo Dampon benya so mfaso mu bedi dwa ye bo gala mbe mu beton ade nya mfaso pa enti sanso homecoming e ba na se mu ye ni yi na jubilee school no so timi gya na so a kwajo mu so beton ade okurum ho nya mfaso enti homecoming ho mpopo ye bi ne gala na ebo enti Amesafo Foundation edi eba Dampon ami abebo gala no nti Sunday 20th September no mumu abamo na mulizimi enyina bebo the road yes to Salvation School Park esro ho no akwakobo ama na ay kama nti Ahwenepa FM Ranti TV na fi KOFI TV ebe fa na live na fi on media social media no YouTube Facebook ni bia no na mo na hwibi na ade na comment na penje die su nkomo ene Dampon ekuru ni nyina Haruna Babs yes Ura Babs no vibe for Babs youth organizer NDC youth organizer ono aso na way director Sante Achim South ono so eboa na ni munyam tache unse mabuno dwumadie nti asu director no ntimi ntina fi se kwadwo ye mo yes nti ono so beboa ama gala no eno so atimi kama pa na afi ye nua Majid Shaibu so treasurer yes o ban bia nti yenche ona bu chemes na fi anti age e wo Dampon ne wife na fi abusuafo nyina na ochirofen okọ Dampon kunti hine na ozo no pai piao na ozo enchao yenko sugwa na nche sugwa mahine na kwagufuri to odikan one na tankunya chama ese mo ya kuokuo na ya ne se bi wonya yiye bi na wo pa bi ade okukini intense microwave and afi so washing machine a obetimi yesiw nuoma we dey Airbnb papa ya ne bo so da fom yesa hostel rooms a eno no dan kese ya mpa sim beburu du ya no se bi mo ba hyiamu ana mu dos no bese mo dabo mu a obi abenya ba bi ada Obisco 24/7 in the apartment ya hotel rooms a ho bo ho for reservation ya obeda ho a ade achia ye twa breakfast in bed. Yes, our single room self-contained. Yeah, so you're fully air conditioned. Swimming pool, a yaba, with magic room with terrace bar, high security, and 24-hour power supply. Obisco 24/7 apartment. Show us Santiago Jasso. Your bank orphanage home. Our Kra Kumasi Road, Muso. And our fresh 0593 106555 and our 0245 121996 Obisco 24/7 apartment. Come and experience a serene and conducive atmosphere. Senti Achim South. Moye ready now. Mami
Safua Foundation, in collaboration with Ahwenepa FM 95.5, present Enter Community Gala, Entia Sankari, Asubua, Dampong, Kwabin, Abriwanko, yet 20th September 2026, 12 o'clock p.m. Sharp, full boots, no for when you trade Dampong Salvation Park. Then Mabawan is Umeboya Chido. Enter Community Gala. Who will be the champion? Who will take the glory? Come and witness the action. Come and support your community. Mami Safua Foundation, in collaboration with Ahwenepa FM. Only sponsored by Mami Safua Pia, MC of Asante Achimsa constituency. Media partners, Ahwenepa FM, Lanti TV, and Ketre TV. Asante Achimsa, Asankari, Asubua, Dampo, Kwabin, and Abriwanko. Time has come for the biggest football showdown. Unity, true sports, and stronger community. On your sentence, say it 20th September 2026, 12 o'clock sharp. Which media shall see our Dampong Salvation Park, Ahwenepa FM, Mami Safua Foundation, Enter Community Gala 2026. Come for the football, stay for the unity. Kade na say ya dia ma mediem ya wabrabom wo na matinka nyina teko kosi se mi share new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules and na ma matinka asaya bay eye gonorrhea syphilis candidiasis and na say ni abema eye bacterial infection kwa dia edrono ani new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules sadri and besie wo ebema watin kana sayamba na wasie china wo na so ma obema yo SCP na esita new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules ebuso ewo pharmacy herba any chemical shop biemu wo penidodo mu afre 0240 581585 and 0208 233 058 new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules eya hwese na shanso dia eye jata no eda ho ansa na wato adri new Bafan natural mixture and new Bafan natural capsules ebibidro kan Muntin kabo na mansion so enkane no na so econnection say ya ifuru bi furu Kumasi ene maneba anase generator e kan power plant say ya na ifuru bi furu Kumasi ene maneba na so ene e kase pi sini nyina etwatwa esan say yenya adwoko bi a from professional air conditioner doctor and electromechanical engineering adwoko yi esisi air conditioning anase wato no fufu kra na pese ye insulation mount make power plant a generator and so adwoko yi esisi CCTV insulation and so adwoko eye wasi udewi na pese wo yare adwoko yi ade ho pa and industries mo use machines akese eye power plant and air conditioners we are there for you obawo adwoko yi chikwan ewo Asante Achimsa wo new course if you kono ekonyaboa akaka modu bike junction ekwano ana fre 0242 535365 ana 0538 318 526 professional air conditioner doctor and electromechanical engineering powering today engineering tomorrow. Asante Achimsa yatidene promotion keke foni rufi yeno iwesimu yesin sakone saba ifo we ayeni drive kum na pekum so gari nifa keke foni rufi yedie dedifo huntino ye free one man promotion iti atete ene man su say who dance for sorry any maku obi foni ni trek keke foni rufi 60,000 ya beton discount daso if 15 August a couple 15 September yeah, 1 month promotion. It is a say 25 by 40 and Canino near 21.3. CC Yadia 95 Ghana cedis. CC by 60 and Canino near 1.9. CC Yadia 1.6 Ghana cedis. If a China doors, take his door. Don't be out to be on. What is 35%? See Baya at the Sifos who buy now. It's a full liquid. Be a full intro cake or fully roofing. Yet on your size be a piano. Cannon Tiles for Najiat. Only a sentence. See a 1 month promotion. It's a basic for beautiful Gatente. Echo keke ofuli roofing. You was Asante Achimsa. SCIM. Yeni Presby sorry dine. Any dinche mushe. Anafre 0247 5242 72 or 0247 5242 73.
me customer bibisa masem anokwasem mesere ya ama mesusu tin fifiri okra o say said ye wadwuma ye demanding eti wunya time ekwa check up there and am say yes o me ko papa na me secret eye the Reese Hospital there eye specialist hospital ankasa enti wamu delay me kra na mapomu den so there eye sure the papa se wa wo hwa de bia me ho den na mama me customer se hunu se me ano me ye ambassador kase e ma the Reese Hospital efri se enima wo mo ye wo ho no mirafo se me ka bi kire wa e be ye wo nwanwampo Reese Hospital nkoana adokotafo kuku dam apepia nkoma ne anintini ya wo mo free ayaresabia kase wo manu agidin ate se konfo anoche ne de keka ho eba ho be ka wadokotafo yi ho edidwuma na chese ho ne de ho professionals plus professionals is equal to apomude mapa yadie biye timi mfa wo mo kon ho da efri se wokuta ultra modern machines akasa edo chiri nipadua mu ehunu ba bia yadie bia hye enyarewa wo hwe biye esichire yadie brabuo mu yadie meche liver failure kidney failure hypertension any de keka ho na mai surgery ahodo nyina wo mo ye de ye common ayenimu no mechire CS ena afei surgery ehu na buru nipa adwene ente ase so bi te se hernia fibroid se wo yi kompopa afei prostate operation ani ade bia ho no ewo nipadua no emu wotimi ye surgery no a asem bia emma ho sadia abefoi ne ate asem do efri se antenatal ni nyina ye beko ewo Reese Hospital na ma ya wo no aye simple amaye dia ma me feel the Reese Hospital me se wo ye home services enti amafo timi buki amokɔhwe wade hye ma won ewo fia kono so afetie medical report bia wo mabi said ye wodi ko school wodi ko abrochire ana said ye wo ba omo ye assessment a ye be ma medical report ni bi wo ko companies a woduo mu ekoye screening edi ma adwuma ye fo no the Reese Hospital shankwada efri enne ekosi nkwada wonya mfie dunan na akwada na pomuden no ebegyina ne nan so ankasa afei se waduane a wudie ni padua no enti woni mu blood group die ne se wo ba Reese Hospital a ye wo dietitian wo ho aduane a wo bedie ene se je wo mogya no krampo no ebesi areyate hwehwe the Reese Hospital a cha kwan ewo kononwo ehyiam woni MTTU office no edian mu hwe na mom se wo gina pena my school na woni no ene saso bibia ni anu wa frɛ 0246 543 244 0530 534815 dear chatwo 0208 318532 the Reese Hospital na compassionate care just a doorstep away. Skynet satellites. Skynet satellites. So who be decoder papa? Me trade decoder in freezy. Name ebejina so 24 hours. Everywhere in heating, no scratches. Among current movies, football matches with a picture quality and affordable price. For when you trade Skynet satellites, strong combo, quality combo, start time. So who per satellite in Kwa? Obenye biato. Anasa OLNB. Dish, cable and connectors. Metre satellite who pass via now pair. Skynet satellite. Full screen. And our person place you on wall. Could you make or repair satellites? SIE installations. Skynet Trini. Tria DSTV bills. Canal Plus bills. Go TV bills. Start time bills. And was Skynet satellite. If you here say Ubeko Kumasi so Kotia bill. You was a tiachim. Konongo. Monsin and Crank Quantum Poiso. And Nigana commercial bag in the dish anymore. And now the Bay Electrical Shop at Bro Sign is free. 0244 44 54 02 na Skynet. Move to the guitar now. Hey, madam, when I walk, I'm going to say this one for me.
nkwada munya mo ofa na menye se de ne hotie wa so wo ko jogi no na ne hoto ne da benya wo no wo se wo ko tenetene na pomu egja se bonsu de wo nwene no nipa ne di no no mpo na eba bo na wo ba da benya wato me hime me bedru anadwe ya o ani se me firi mpa so a me se me behwe se de hotie sisi de nyame adum adotafo no na ba roma me ho atome na nka me ye da de tomato wo se me ko tenetene mpo na he dokota na akoye ye da no ba ya na KOFI ka wase Providence Healthcare bo mo jayo ene o mo ya ade o me ka me kire yo ye de du wa no sase de mfidie sisi me so na doctor no ebe miamia na fe wo sase ma me nuo ene se masori agire yo wo mfidie ahodo ya wo de hwehwe nipadua no ehunu yade no ema ho aduro na me ama ye twon o mbetuna ma me so ate bo mo ho de anyi atinyi bogo so bo Providence Healthcare wo Asan Krom de lecture mana kwabo abo sare mu a ye ne koba fitafo no na edi enhwene mu kuma se ye wo asawase ye ne Roman Catholic Church na edi enhwene mu go so ye wo Manhia Main Street ye ne Big Tom Electricals ena ewo edan kromu nkoko Ad3ekyeɛ opposite Graceland Tachima ye wa hembo no so ye ne Calvary Baptist Church no na edi enhwene mu konango so ye wa Gogo Station ye ne Ghana Commercial Bank na edi enhwene mu doma ena hinkro bo Providence Healthcare ewo chenchenche ye ne Agape asɔredan no ena edi enhwene mu dinkwa ɔrɔfo ɛso Providence Healthcare ewo atechem ye bɛn eziefo asɔredan no numbers mienu abetire doctor edi nkomo 0245 01 2791 ana 0506 600 6 wasante achim petrensa uye bema wanya gonorrhea ana oba white se waware utu gold ana opese wamuna mudo be hutogbe ahaban keke uyokuyani be bowofo hu ban wato asase ana obi nam kwati kwan so eje asase no togbe ahaban keke se brana mon tonchia wonum nsa opese wujai ana wabusuani bi jare etwa togbe ahaban keke bete ne te obehu togbe ahaban keke atikwan ewo konongo petrensa ensumu hwa free 0257 662323 ana 0597 728737 0275 134154 togbe ahaban keke spiritual and herbal center die oh how last stop Kwaku Samson, a day we knew na shas and sumidi, in suotajum, and from a version. No sumini the blocks is you. Mimiaba, my main child say your blocks beyond the blocks, so be a Tommy blocks, the scene I'm in Fango. So blocks, yet my bow tires. No quarry does no, me pado do a mania. And who cried and how a boy do Biao Biano, debate me the Abu, a mine in the dino pair, G number in a frame 0558 319081. Forward the Vapacos never human blood factory, Anna. Yes, no is him. Your authoritative news analysis. Listen to Ahwenepa Morning Show, Ahwenepa FM 95.5. Ahwenepa FM 95.5. Hey, my enemies, rejoice not over me, for when I fall, I shall rise again. When I sit in darkness, the Lord shall be my light. The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When a righteous man falls 7 times, he will rise again. Blazing your airwaves, enriching the nation with the best sensation right here. Ahwenepa FM 95.5. Hey, my enemies, rejoice not over me, for when I fall, I shall rise again. When I sit in darkness, the Lord shall be my light. The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When a righteous man falls 7 times, he will rise again. Ahwenepa FM 95.5. Mama,
Authoritative news analysis. Listen to Ahwenepa Morning Show. 95.5. Your authoritative news analysis. Listen to Ahwenepa Morning Show. 95. Ahwenepa FM 95.5. Okay, welcome on board once again. 6 after 8. The show goes on at the Nsɛm no pay. Bema Tenten Ahonfe. The man's a boy at Transmitter Obin Amofa. Teresa Peprese, late Charles Kojo Fosu Anopay, Dampen phobia, so that trade Amponsaha. Empire, I was a dom, I said, Dawson Pa, what yes, for us, I say so. Anopay, better sports team necessary, Omode. Bit around the world of sports, every Anopay. Penny Yamoa Kwaba Pa, James K-Boy, Shell Maribia. Sadum Yamisha de Maupa. There was a penny commission near Busiano. Mamia Poachoamo. Busian 40 in Anopeka. Good morning. Jamestown Plaza. La Fidi and a question. And they're not a evil. Uncroft. Make up, Nessa, and Canasa. With school. Was it the normal woman? That's womb. How much free? Nay, be free. So, I'm not going to phone call a woman. As I now say, student boys, no. Some free crew for the Yamisha Bompatani Krufa. Pa. Zone say, it's a cedar schools, no. Asante region, Aka Prempe Oti, Sehus, and a Bompata Presby. And Diana, at the end of the contest, no. Kumasi Sektek, our Ladies of Grace, SHS, and a Bompata Presby Senior High School. Kumasi Sector Kenya 22 points. And a Private Senior High School Bompatanya 34. And our ladies Enya 28. There's a bomb from Brindam Brandam. We call it Brindam Brandam. Bompata Private Senior High School. Brindam Brandam. Be presec. I feel local national. Oh, ye grim because any braba. But I know a bomb home day. Oh, so can't one win sinance and this one. Obey your monk and Nabaso. You have for Nabaso. Headmaster here by Mr. Clifford Adudia Bene or name in penning for teacher for Nina Amayade. Administration of my idea power. Pushing Colana academic Alomoye Juma, sports on some idea, hockey side no my idea pa. Okay. We are the hockey pa. Okay. Then I know Mukalam, you know, Sifan Sanka, Ghana, Kwasaka Blastasa, Comunia call up,
to the Blasters ko Kenya ko showcase omo talent national hockey team ho Ghana na hockey players na mienu free hako nti sports academically Bompata Private Senior High School your more headmaster na basopa edi campo on say you make all students support 20,000 at South School na ko it me je bia ho me ho wo de be ho ye South ho be ana we be ho be sa me ho me ho asa cha ta ko mi dim me say all students alumni yen nie ele yo ya pa o bua we ne ya ye asa cha cha ne e ko no mi di be be di bom di asa cha cha South ye nia Bompata ye ne e ko no akwese kuro bi din udu we bless wo bo pepepa na obi asuro udu we bi na boss wo firi hon ma na obi asuro anti se mi du we metim di akokwa me ho nti se bia na wo ba bia wo firi no ebe ho ya kurasi tu na wa de kuro no okubo saa kuro ne dem wo zampa wo firi kuro ma wo bo ebe suro sisi ya because ho ye hu inu di agro bum dua ole fa ho ho kakra asante atem South obi a betim dia ho ne ho zampon fo obi a sankara obi a fa ho ne ho bi ati yen ne de ho ye ho pa so was my if just oh yeah this shit you do some for what was all those one if I had this shit yes I will wait what's my if you nya utimi ebitim bokonya ma etimi nya bokonya ma but what is all this bokonya de boma me ene ayi apostle kodesa fo nka yam kosumoni hwajapade na omanya mo 60% o ma fa ntini de so what to sort to say your boma ya this shit de oba hu so oba bua ni nyina akonya ya boma wa akonya what is akonya be presec di kan ya boma baso ma ya de pa we nkwala na ya de pa it is say that Ashanti region had the bia mu no yewom ye koye ni party nkwala no nyame wo nshira mo pa anapai what ma mezafo anka eno na mete nka na me to atenenka na me bisa se nani no se na no ka se ahoma bi na doctor se ahoma bi na so akira ha no o se doctor se ho aka atoche ne ho ye no doctor se atoche nti we kura se space na hye no kwa hwa na de hunu no be kwa chiri sa so hu ade se ba ko de ba ko ye djuma kama ni me nya so de hu atoche minim se from my first one na ya de atoche onzo se atoche ahoma no ahoma na bo ma ntime hu ade no ena kwa no bro ni mo hye atoche nti no nti David ena frɛ no na busa nse na hu si but ne ho ye se no mi hu no okay ete ne nkan so se no na mo na mo ne kasa wa ye nyina se no ye ete ne nkan enti na ne ho ye ma no pay de mi nte ne nkan na busa se na busa so bia but eye eno nyina na ye okay o we se ne kasa na o kasa na se ye che na no se na no de no okay nse de akọ hospital nti bi onu numro ma bi enti no ahon asore kakra kwani bro ne mo hye me da chi na me hwe o ekode ane se doctors be treat no da bi o ba itimi sa se we de enye chronic ade obi na ponche no na ho no yi kakra ahoma afu a ye nti se dada no ahoma atoche se no o chire mu kra sa no de court se say division divisional police command enti konongo enti I think say mrana na ebedi adane nokure ye hu nokure bia ye hu nokure no bia o ye involve bia no se mrana se fata sani ni dia na mrana ni di obi mrana sani ni di bia se mrana de ni di le dia sumdwe ba so what else se bia nsa no pe obusa se na ni enti say ya na bia na space no ntimi nyi okay and they said you want me be insa no insa da nyi ni sa se ho no so ayo they say o dakura be hye no o da do bi no so kwadwen so be da hunu akwa o da obi o da de so se na wan say o age treatment enti ne ho ye no ase na waka say na say ne ho ye okay ne ho ye enti akade aka akade aka on say enu akro na so na dwanso akomo hene nana otutu oturu oduro mensa okay abebiu ebetena ha kire mu se ensema na omode fore ma mesafo anyina fa galamse hu nyina no enye no kre
Chano na wa. Na unifia. Na mufia. Na wanti. Say otu galamsey no. So me won say ma mesa for otu galamsey ma na abrochire for kra wo Ghana dwaso for grow for mo abrochire kra no person so be demonstration. Against ma mesa for ati yentu na ban metu no nam say oye galamsey. Omo kan san se nyina de gu ne ho fin kro mo gu n'anim ase wanti wanti. Oh. Sauti. Ba say onti na ne kra mo ne say. Die senka abrochire for be galamsey e be demonstration man ante. Ante. Wanti bi. Omka so be demonstration asha se bon pata fo nka mo ho mo so fo nka mo nka mo so fo asante achim se do kwa efi ade ho wi obefa ne fufu se no papa no e betina mo fidi kakraka iso na o chire mu se niema no mo ka fori ni nyina ma amanfo ne wa kontu mu nya no mbo fu ma mesafo nyina no enya no kure to de cheopa ebe tena fidie so kan mo bia te se wo de cheopa kese pa e de ma MC se utwa trotro no so gu n'anim ase a entesa isi ntene ngwa se de ntoro nyina san ko na so so no na betina haka voice no apa yembo me sa mo nchire wa o ma 40 amam 40 nti he se ensima ka omo no mo ka se kofo bebe robi aso nsa se so e2 galamsey nyina no na e omo a nya MC me de ba ko bia meti ye pa ye ba ko me se na na bi ko ma mesafo a office no mudin kuma sa audio no me so TBD a so de o se a TB so TB oh se ba so de o se wo mo abolo chirefo no ndam se mante na o de na be no office wona no buza ne se na ye so mo 1.5 billion na kan ye no kure oni na ni abre pa no buza na aye no kure sabre na o ye se wo ko de ayi low bed ko fa machines na be no so abade ne wa ko fa wa de be ko fa de be tweka so oti sa wo di oni bi dia meti eno de na meti ye pa na se akoba sa e se ewiase ma mesa fa ata hwe ne start ya o ta twira de bi fa koma pa enante na natimi ehunu se ensema call so nye no kran na be ka de a ye na nanse se wo me ehunu no kre no se ma mesa fo a onye de be nka ye okrom ya ana MC bi bo ne mpidua se ne MP so galamsey oh akoko ha ya o crash up na odwa pa na hwe pa bonto di konsum ko bon ye mpidua se ne MP so galamsey enso so nye no kre but ye ntis ye mpret ma bo nta be ka sa ma ka nya no kre nto opache wa na se bebe de etinya ba se MC ma mesa fo galamsey na se ne etinya bo ntia be pache wa be yiri se eno no eye pa na nti se ne ye bisa se lenye ma mesa fo ade a na hwan na de nkrofo ne bae ese no nya se mi se da kurom hwan na de nkrofo ne bae se se nye se ma mesa fo ne ma kwan ene ma nkrofo ne bae mo betu galamsey no se ide ene kra da de se nya ma mesa fo a ade do mo bae nti se hwan na do mo bae ene na se mi se da kurom se hwan na do mo bae se do mo bae de ebetimi ayese papa obetra haka se enyema msafo na ama kwan se nkrofo nwura nsase mu yi ene ese enyema msafo na ma kwan dia se ne asemma emma wache a wonye ne so nse ne ko ekoba sa dia ne se ebia nanam he ne ma kwan se bia omunwram samum na samum na wonte ho asem o da bi se ne media dia ban se papa za 1.5 billion ya wo kan ho asem se na ma mesa ni abre obusa de na ka obetu do betu agudie na obetu so gusutu ana o jai sizera so mimi ni mi bisa o wende menim so da so hana so so ne ma na wasesa se ma meka so nsa ne we sure se wasesa ana ogusutu me dem ye sure se ma meka so nsa no besesa so da sutu die ni minim se ipie na hemanim na no se pie se o ma jisika 1.5 billion na o kana sem se o free kono we na MC office benkumhina se o be chia mo na hemanim na okay na favorite wa ofori wa anim akire mu se sika se no de ma na no obetena hai na otutu atu ene na no bo nipa 1.5 billion a o de ma o ma dwem nyine pie enti ese wo kusa se ho amane kofa ba na se nipa mienu a mabom din so mo na ekofa ba
I said John Prince Blasters. Echo South Africa. On say me di bi ho asem pie say Blasters ko fa ma ne ade. Say John Prince na ko fa ba. Na no na ko fa ba. Say una obusa na me che. Say ko fa ma sem ba ya, o mo ka say John Prince na pie no. O de interest. After so what you say? Say na ebo. So and I because say do ko fa ba na o pe. Nya do ko fa ba. Oh, no come on say da kuru. Na wo busa say no come on da kuru mo mo fo busa say. Na ko fa ba e pie dua kuru ma say. Na no tutu atuo ne na no boni pa kwaji sika o galam say for amakwan aton dwaso krofo mewura mu ntu fo magudie asase bia no hyena no msa fo magudie ya ban dia ba say obeti ani ansa na wakwa ase ne de she penifo bi nsa na ultimate bibi enti na we dey say o dey wan some sorry enti say dey mu say no anana aye nyame so adwuma pa no kra yemmo na baso papa nana otutu oturu mensa oduru abebio waya de pa nemum wo we fon sa no ahwe onsa so ti ase nipa din say ya nipa nim guase ya but the way is some penifo bebre na besua na sen nchirima nsu de bedi adanse daachi bi no mo so ti me ho sa mpa so ya de so ti me ho se ade am ye na enye ti mi twa so na mapacha onti scan we ha makutowi kata mi la ka for me what this is me what this just 1 hour bill and I read this say ashe wadi and you say it's kana she on shit says kan so mo ka so mo ko fa ba o se bi mu kra de mo de call you one thing one sem na bi o se bi mu de mo de call yi akoma ni fa hin no I'm somebody koi and say bi mu de mo de koi ana se ne ba akofo na je na me kan me asema me kan wonte so o ka se binum dom de koi na say it means say binum dom de koi de nye ba akofo na je enti doji bi de ne de koi ba mente se bi afa aka dom de koi na bi say na sika na we is kan ke betimi ade adwa so yi o se dwa so asase kebetimi dia ene me bi ka oba enzu ka so no be se ne makaka o se ne senka alika street bob scra metimi akọ to be se dubi e da bob bi sum woni ade oba enzu asensu it's a kind of way scan nyina ahyiagu plans ni nyina ahyiagu oba asema okay ahyiagu this scan andi asi ehwehwemu ene o de ehwe sika ehwe bi sika no bi sika na kudi but the truth of the matter ne say enra wo adechemu nsem dwumadie so na na betchemu say nsem no mo ka fa msi ho nyina no enye no kre bia enti say bia wuti bi na won so de she wetimi say MC no ye galamse na dia ga so fo enye galamse ni ade a wuti bia botugu enti say won so ti bia bi say won so ye bia tefa tu ho fo she say MC na ni abre o tu sapa o so mo fanchao da bi ndon fanchao enra 9-4 etu anamobe na ewura baako mini so na video ne bia sha ni MC atu tu se hu etu pa tu akasa otama yeyi etu akasa no kasa ne yem ama wa hwere ne nkwa wawu ene we kasa wawu ya on ka chase fo hu bi eleti wonso o ka hu bia na woye bia ene fatu hu fo na hwe na jai enti sa o kire bi no e bia ene ana de tu obi so ya be ya no sa na enye no kure e bia o kira no maame be ba no o ba na wuginam na wo ye ni aba ba mu an e bia e be ka se na maame no enti woye bia na o de tu hu fo na boa na ana ma hye bi de fi so ye dewu ma hye bi de fi ye de pa afena markings o de ba mfa we pra kwen ma o ye kwadwa na we de Stop! Don't do what you're doing. We must be heard. It's not fair. It's not fair. It's not fair. You are taking. Judge nominee. Chairman, if you construe that to mean, if you construe that to mean an objection, which you are going to rule, I am sitting right before you. You cannot say that the horses are bolted, there's an empty stable. Stop it. This is democracy.
Don't do what you are doing. We'll be satisfied. So don't do what you're doing. Yeah, please do it. Yeah, please. Honorable members, with all due respect, after the ruling by the chair, there will not be any debate that will be open. Honorable members, let us not make the attempt to create a scene when there is none, or there should be none. In my language, it is said that if your farm is not long, you need not go to the farm with a big water can. Decision has been taken, and we shall proceed to conduct the vetting. When I can't to me, no. To me, Casa. Dinya feel baby who debate be to me, Casa say, Oko, into one or Oko. Minority, so minority, I think you're there. The main criticism behind the same behind yeah. Hey, I mean, what was the offense to me? To me, Casa. Say speaker and Casa. Nations came to the house on Monday. Referral was made to the committee on Monday. We are Tuesday. We had yesterday. And today we are to do vetting. We have Supreme Court judges and the respected Chief Justice right here. In all fairness, would they themselves feel right that Parliament is subjecting itself to this? Are we here to embarrass the nominees or carry a certain conduct and back with a political narrative? My colleagues in majority, no. Let's reason together. Let's be seen as having a principled political stand. Let's be seen as acting consistent with our political views. We yielded to you. We didn't allow ego to take over our conscience. So we yielded and asked the nominees to go back home. And at the right time, after advert, we did it. So if you want to follow that precedent, please suspend today's sitting. And let's properly put out the advert as you requested back then when you were in opposition. Okay, it's your being. No. And any no. Gala. Galaya dear mammy for the queen. Was a sound corner of Babacon. Or maybe 2 gallon sassy. Daily graphic Anna Ede Abba. It's over 2 gallon sass. Papa. No gallon say for Babacon. Yen was some Ghana a daily graphic Democrat at Abba. Na Ghana man penny. Yes, or by cut a sword. Sword, ne say. Or Baby see multiple airport projects. TNS be pack a cars. Oba be see come. Ya oba abekate soda. Eno ho ensem eda eha. Na wakra mu so enna enkane edom kese no eba no dani mahama ayalega. Tisi enna so mrahye ebedwa no ekọ asetira no. Mahama ayalega ana sisi yakọ akwaje no ede no atumu se enei minister ya paw no ya oba abadi dwuma ade asum oman konkron Ghana no de no aye minister for local government, chieftaincy and religious affairs, minister of local government, chieftaincy and religious affairs